san ya hye na wotwe mienu bia osom no ase anene momo ebre no na asesa time no asesa 23rd August na asori ebekoso time no 12 p.m. to 6 p.m. Mr. Wakai na shane so sada no spiritual protection and spiritual bath de onim se wo ba na wo kwa wo buta sada no atare so ayebehye atare koko ai atare red na wo behye ede aba odofo esewani na ense okachire adanse a Abraham Nyankopon nam the warrior prophet Gideon for yesi de so ede ama ne ma wonam the warrior prophet so nsentwene ene de abu adwen ene ntiase so kayo ni asai no Awurade efaye ne yie na baby biara ni da so ni ne ho ena Abraham Nyankopon hye ne din konkon no animonyam Obode Nyankopon de ne ho hum nim diemu adom achede adom warrior prophet intodofo frobi no no so frobi na wo apeni behwa danse a etwago bibi wo wiase tin ye da ye to ye pono nti ahobambo ye direction yi meyi wo hu fremu no bi nim ochina age Abraham Nyankopon wenu nti na the warrior prophet said direction yi bra na baby AC oboniyefo no enhyehyeye ho kwan wo pa sorry na kira kwan a e wo teacher mante wo fa ka akra to Kumasi kwan ne so wo so besi wo teacher mante wo si a wo so ko na nankoso hina so ye ho na warrior city e God of Abraham prayer ministry e wo anasa wa wo kra ka wo bo warrior city e wo Google map so a e de wo beba a wo yira wo pa sembisan so anantwemu bia bomojana free 0248-823-4121 na say 055-3733-808 kayo say 23rd at time no 12 to 6 p.m. atare koko na obehye awudu buta aka ho aba Christ na sumbi enka rewo wose na tumi erade dia mano no odi chekwa o awo ejuma akwentuo awaipa